tycoon, yo pastor man, yo Tflow. Zwana, hey, wena ngibathole behlezi, ngibathole becheya amabhontana la mashetsi weqoke. Okunye kade kungayenzi apha Tflow anga akafeka semuyenzi majensi. Kathi ali echurch siyahamba lichechela ngaphi majensi lichechela ngaphi kathi church yangikhona lichecha loba ngibuze kahle lichechela ngaphi majensi kathi lichechela ngaphi ngibuze ukuthi lichechela ngaphi kathi church yangikhona lichecha loba njengami mina ngichechela eRoma ngichechela khona mina lo mkoma sometimes ngichechela ko tycoon lo Tflow tichiroma mangoma angazi maybe ngizochechela ngini kozi zangu ngoma bakuzithi ezimnandini ngiba iche besichaya bonke erenkini wathwa kuch ngani vele emakhanjeni ha majensi ngithi lichechela ngaphi majensi lichechela ngaphi ngibuza ukuthi lina lichechela ngaphi kathi chechi yangikhona lichecha loba ngibuze lichechela ngaphi majensi ngithi lichechela ngaphi lichechela ngaphi kathi chechi yangikhona lichechela ngaphi Tflow ngibathole behlezi ngibathole becheya amabhontana la mashetsi weqoke. Okunye kade kungayenzi apha ja promo kutofeka semuyenzi ha majensi angisachechi mina vele sengifice angisachechi bona ukuthi ansa hey zwana ngibuzile lichechela ngaphi majensi ngithi lichechela ngaphi lichechela ngaphi kathi yo cherubukana kundise kathi ali echurch siyahamba lichechela ngaphi majensi lichechela ngaphi kathi church yangikhona lichecha loba ngibuze kahle lichechela